Filmati li jitkellmu weħidhom, din hija r-realtà fil-port il-kbir b'Dajes li jarmu tħaħen kbar u li jkomplu jżidu mal-problema ta' tniġġis fl-arja, dan kollu għad-detriment tas-saħħa tal-poplu Malti wawċi. Waqt konferenza minn BirdLife Malta din laqda waslet l-appell b'saħħtu sabiex il-gvern immexxi minn Roberta Bela jappoġġja r-reviżjoni tad-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwalità tal-arja ambjentali. Dan bilan li jitnaqqas it-tniġġis fl-arja minn bastimenti u cruise liners li jidħlu fil-port il-kbir. Sissa diġà ttieħdu miżuri sabiex is-sitwazzjoni titjieb hekk kif mis-sena 2025 il-Baħar Mediterran se jkun uffiċjalment iddikjarat bħala Sulfur Control Emission Area, passi se jaffettwa d-baħħir kollu madwar il-Mediterran. Apparti minn hekk fix-xhur li ġejjin mistenni li jitlesta proġett li se joffri l-elettriku lil dawk il-vapuri li jkunu marbutin mal-moll bilan li dawn ma jniċċrux l-arja sakemm ikunu weqfin fil-port. Iżda dan għadu biss il-bidu hekk kif ir-realtà hemm bżonn ta' ferm aktar miżuri sabiex verament jitnaqqas it-tniġġis fil-baħar kaġun tal-cruise liners u l-bastimenti. Min-naħa tiegħu l-espert internazzjonali tal-kwalità tal-arja Axel Friedrich għali waqt l-investigazzjoni tiegħu ir-riżultati ta' kejl differenti ta' tniġġis tal-arja li ttieħed din il-ġimgħa juru li huma skont il-limiti stabbiliti mill-liġi tal-Unjoni Ewropea. Iżda dan it-tniġġis xorta waħda huwa ta' detriment għas-saħħa tal-bniedem. Friedrich kejjel konċentrazzjoni ta' tniġġis li tlaħħaq il-120 mikogramma kull metru kubu li hu livell perikolus ta' tniġġis meta mqabbel ma' livelli ta' 3 mikogrammi kull metru kubu meta ma kienx hemm attività marittima. F'kummenti ma' Net News Axel Friedrich qal il-Gvern għandu jżid il-miżuri f'dan il-konfront għaliex preżentament mhux isir biżżejjed. We asked the Maltese government to support reduction of the limits on the European Air Quality Directive, which is very important. Until now, Malta is not in favor of this regulation, which protects the humans' health and therefore also nature. And we think it's important also that Maltese government supports the introduction of a NECA, emission control area for ships, which we have in the northern part of Europe, which we have in the United States, in Canada. So therefore, why should not do here as well? Barra minn hekk dan it-tniġġis itaħalli impatt mill-aktar negattiv fuq il-poplu Malti wawċi bit-tniġġis jikkontribwixxi għal attakki tal-qalb u d-dimensja fost problemi oħra. We all know that all this pollution level causing damage. We know that these ultrafine particles causing heart attacks. We know they're causing dementia. We know it causing early birth delivery. We know it causes diabetes type 2, health problems on your lungs. So it's a long list of things which we know. And of course, if you live so close together, like a city of Valletta and the surrounding cities, of course, this pollution level impact is high. Giulia Falzon, għal Net News.